Me at the same, Mike Nisso. Mammy, I say, yeah, the radiasi near Frozen. SOMPA FM. Amadi, Akuma. Nes I'm a love. Anna. I'm a hat. And then Mamma was three. Siri kakra na siri ya no wosira ya nyiska o me ade a eye free me nya me to me boyusu ti siri ya nso so eye free nti siri na bibia ni we besi wate se na esiti bia nyame na ne ho oden why ti hyeden ni ani nkomo ama akoma na die nti na wi waduru ye nchen papa nti na mba o papa odu be ko Dubai dabi Senya ne bani mi bi woni mi nko asama no go bisam ma me si woni be ma be na wo mi no woni mi papa so ya wo mi dabi na to say me papa wo so woni mi nya ne bani me na sa me ko honum o si me ko chia no me dan ka so me won kokko me si me ko chia papa no me chia well, Mammy Sachi and Minister Penny in the call. Papa, Jesus, I'm chancing da. Pacho and my bone chin, said and cocoa on them. And I'm me how I almost soon, me, I lay almost soon. They say me to me, I do my be. I lay a banner also. But for me, I lay be trying to be. Oh! And I'm saying, I'm more pray. Oh! There be something down, son on that air. Hey! Oh! Oh! Enti e form ya de na de wadu san pempen so no. Ba try. Now ma me wen. Ma me wo kwa wunu. Oh! Yes oba tan nim ne ba ote ne ba yem kom. Me gidi se samre akoma ma me wo ho a ekebi a wontena ha danka se ne papa. Ese nyane enti die ba de bone be na watimi aye ti papa enu nti wo se nyane ba ne ho papa ndo chere me si nyane ba ne me ko asama no go bi same ma mbe ma ko ne wo me na me wu wo fa ni sika hwem no me wu de obeta adaka de asie me wo papa ne ka asem we na me so me de akoma me nyinni papa akoma me nyinni se wo papa wa wo wa ba wiase ma me se me papa ne ka asa ena ne minister na eba ho se adwuma no wankwa a bia plan be na dinti no wantimi ane mama me pese me hunu se Mary eye bone ben na ode ye wo papa wo kansem kesie isirawi ma anya ne bone bia o se mama ji ye boso so ni e ko school nyina ye mama ye mienu mama na hwe no de ko to adwuma mu ne me pama de ye me nua be ma ne so o ye fita adwuma no kra o wi adwuma se o ko akra o no ye na adwuma me so ma me wi ni ma adwuma me wi na mpapa no me tena afi mpapa no be fa me ko akura ho no esi me tena akura ho no o be hwe me o be to ma adwuma ne so me ko tena ho ba ya afi ni mpapa ni mua me e bi o ha medidi a ade se ma me ne papa me na na be man e bia on na be ma misika ko to aduana na o be no aduana no amam bi edi na me na na de se de me sa mla nkoko ho no nimbe pa adwuma ye nti yale nimbe ton atadwe no so beton a wan ton woni customer ne ntam na aporo nimbe bo kan mi jaye ene me yale ni nti ama mi so mi jaye mbeti na ene me si da abo am ne metu ama adwuma ne so no o si woni mi enya ne ba ne me ko asama no go bisa me maame be ma ko ne ne wo mi ne me maame ji e bo so na fe de wo hu si mama wuye mo papa na me se mama ni woni me ba wo na de na wo kasa kire me ana mama ja na ya wo ya na to aka se me ko asama no go bi sam papa si mama si be ma be no ne ne wo me no ana me so me de abufuo etina fom bro me hu nyina si onu so ti ni sika ma nipa anya ne kwati anu ba dia me fle me kuro mu so bonu dua ana omo se no de ma anya ade ntimi ko pata ne de ko ahimfi awo se gu agu me de ko ahimfi nya botre wotena se tena form ro wo hu pa wo to ase bo wo papa ni mpon dua papa buru me asa de me to form na e ma me wuro me hu nyina ase me ma me ni wo biem
say nya ne ba ne me kwa asama no e go be same ma me be ma ko ne wo me so me ne sim papa ne wo they say me ma me ye wo ne ba ko pe wonu so wawu minister penin ne di na ade wonu so wo ma akwara na e wo no wonu so na ehwe no they say wonu so ti me fa me kwa na bla bo mu nti wo se boa me na bi adwuma ne me to aso no so woni mi eno ane bro yi eno obro me wo de na bro wo wo de aba na bro me ni me na na mu nyina wo ho no me na na ba na me ma me wu yo no so o de pressure wu ye no no so wo obi ye say ma me na chese nam ne so minim tan a o de tan wo ma me because me tie wo nsem a wo kan ya SOMPA FM ma me no wawu say wo na wo tie ase nti eba ne san na hu ahi ne hu ntansa esa ba yire wo a wo tie ya kora isa mre yade na ba wa ye mobo boafo bi ani ba bia kan waja wo de ba wiase enti wo hwemu a edie be nti na wo papa se nya ne banem o se me ma me ne me na na gie bo so enu anti ai ana me ma me sa chi ni tum me so me tie ase me ma me so anchi na ntum me ma me tie ase na na o ka sa asem no me so me bisa me ma me se papa wo chi ni tum ma na o se da bi o jan na ya enti no o ka sa na wo ne o yiri nya asem a eba ne sen ne kwasai emu nkwada emu ma Mary yade yi ba yi edi mfie sen na yede wo ya fa na wo me nua be ma ne so itu omu pe na kira kwan na ba me so ai ni mo be 12 years oh nti si ya wede mfie sen mo 22 oh nti wan kasa uko school ni duru sen because me we JHS eno no me we na ma me de me ko to adwuma oh busy so we kura ti mi churo bi me churo bi na outcome no or results na te say me nya 22 enye bad nso aw awosia gumisei enti wo papa na ya usapo ne ha nyina ne say ono maame wo manso enti wunya ne ba sa na asem ni nyina kire mienu pe mu ye mi enti mu mienu nyina ye hwemo maame na hwe sa ama manyinyin ti papa ne so papa no wo yire wa ware foforo oja maame we ka wa wale miensa so oba odo awale na chire woni na ti wasante a chema kontin ho ne o papa em so oska oh na ne adenti na aden sebi obi de kura wote baabi kura na yetimi hia ne ye ne yie na ente se akwada a wankasa sebi wo be ma no ba wankasa wo reject no enti se sie ya wote wo ye se na owu a me amekwa akoto adaka ba besie abusu sem sei bone ben na wo ba be yo ya wo betumi adi ya wa me na dum pempen so adura ye ken abusuafo yanka no kura na Mary na asem ne mu oya Mary awie ya asem wa ye ken emu oya enye owo dafo ya enkasa mre bi anka o ma mete ase na magima di se ensem yi mu awrekosem ne nam so ama o ma me kura mpo awu agya no ke bia na oda wo wo ma me we na wo fie sei ma me we ni me mo 18 Ediun. Na ba ne se na atadwe na wo se die nti na wo ja ato. Atadwe kokko won ni rolo. Enu woni customer. Ye nto. Na yade yi kura mpo. SOMPA FM. Atadwe yale ne ba e mama no ha pai. Ye. Se pro ni sa atadwe ni me nto bi. Mi so me to wa efia me ti me no an me de twa me hu fa so bi a me nya wo na me jaye. Na me ko mba pa so o mo ame ni me sua adwuma no. Ono so o mo ame. Na Mary adentina wa wonim se yade ye firi wunua be ma so e na ba wo so na me ka se bi a wo maame no na no man pa kira kwan na no mo de me ko sire mu nyina aha ye ko bi o mo se yale ni firi papa fi ye se papa ko fo ba bi no yale bi no ja oba ne ya na nsa no be fa maame jamle so oba ne domain e na oba nde twere yade ne domain no me se ye ka se generational curses real ya na bi mu di agro se bibi ni wiase generational curse obi betimi ayade bi ne ade hunumi bi ato no so na afei enam nasefo so enti so obi tie yensa abre na ose ne mpai bosem wodi bedi agora me dofo ebi ni o me papa akofo oba bi eni ama ankoye waja na ya ye bo me papa dua nka me ba ye be wo me da chi nke fa me ho ben nanso hwede akwa hwirasi o
na abaya kama Mary Timanim yi waya kama ne ho ofe na nim dua nie sane ahu ne camera yi so yi ka kire me sane ho nyefe na nim dua da wo nenso hwe nso hwe bra ne aba beto no baabi afiri ba ye nipa obeso mama nipa nyina so aso mu bie no wono nso so na ate pragate baabi a wadwedwo na bodwesem yi wo ba pese me no ka se magie di se one oba foforo na ti no oba na wona na se me ko no oba na ti bi che oba no mo am no swale wo muawo bi che amba pa 3 times and Mr. Penny Sam sa do ne mo asema aw asa no ojisu no bi Sam Mr. Penny si akwa ba ne de ha na me si da pa cho efi amitim me tam na so febra ne so ha me so oji ne sika se me yale te ma me nya adum me hu aduma me ye nti wa mo me sister sim betena kumasi ano ha da ma me eno ka kire me si onim me me ko asama no ko bisam me ma me be ma ko a ne wo me me free ne fie ho nko enti die ne anantie afiri ni pamu adu asama adu sese ne ye hwe ya papa nom no nso so a ye maami no ma wo no mawuo ye nkogusa wo no ye papa baabi a ebi mu nso ni tema edu bre bi se ya abusua na ya rehosem sebi me de ameka ne se nipa kra ye ni wo mo tete kwan ho kra ye hia wo a ye hu wo moboboa wo mo enti etan no ya na efiri hin ne kodru sen ko wie sen na yankasa ya sini mu ma ya conclude the red pen so se ye nhwe wo mo adanya ne ye ne wo no mo maame wa asem ne ye ne wo no papa wa asem enti me de me ne nka da. So because there is a thin line between love and hatred that ebusuafo and every generation Mary eti a wo kasa you need to say ready ye nentem wen ebusuafo asem no areho